Yesu chokubabazwa chari chegereje aradugu umusoza arafuka arasenga afise umubabaro n'agahinda aravuga ati data gasangwa byoshoboka kuri iki gikombe kindengane igihe ca Yesu chokubabazwa chari chegereje aradugu umusoza arafuka arasenga afise umubabaro n'agahinda aravuga ati data asanga byoshoboka kuri iki gikombe kindengane uwo mwami arihangana abamuguma amate arihangana abamushinyagurira arihangana abamutonagura arihangana baramujana mugahinga kanyaganande aragenda baramujana mugahinga kanyaganande aragenda arakomeza gusenga ashishikara kwicwa n'umubabaro aja kuraba bigishwa asanga basinziriye aravuga ati bigishwa byuka musenge umutima ni uri kunza ariko umubiri ufise intege nke arakomeza gusenga ashishikara kwicwa n'umubabaro aja kuraba bigishwa asanga basinziriye aravuga ati bigishwa byuka musenge umutima ni ubikunda ariko umubiri ufise intege nke arihangana abamuguma amate arihangana abamushinyagurira arihangana abamutonagura arihangana baramujana mugahinga kanyaganande aragenda baramujana mugahinga kanyaganande aragenda bafata umwami Yesu baramushorera nk'intama igiye kubagwa bamushikana ku musozi w'Igorogota baramubamba ku musaraba kimwe n'abambuzi bamushimanga ngo nibandure ku musaraba bafata umwami Yesu baramushorera
inamigiye kubagwa bamushikana ku musozi w'Igorogota baramubamba ku musaraba cyo kimwe n'abambuzi bamushimanga ngo niyimanure ku musaraba mbega urupfu rwiwe rwari rumeze gute mbega urupfu rwiwe rwari rumeze gute wariyoteye agahinda wariyoteye agahinda baramujyana mu gahinga ka Nyaganande aragenda baramujyana mu gahinga ka Nyaganande aragenda uwo mwami arihangana arihangana abamuvuma amate arihangana arihangana abamushinyagurira arihangana arihangana abamutonagura arihangana arihangana baramujyana mu gahinga ka Nyaganande aragenda baramujyana mu gahinga ka Nyaganande